Mitolon 的 Romi'ami'ad 祈祷每一天 Salikaka mapolong 平安 Miti'er kita tu Kawas masafa orip 信仰使我们的生命被更新 I sakatusa哥林多sakalima atsifang pituku sowal atusir suasa mapalaccay Kristo cima tamdaw lohayto tamdaw cingra Malasawadto matlangay pinangan ningra masafa cingra saan 哥林多后书第5章17节说，无论谁一旦有了基督的生命就是新造的人，旧的已经过去，新的已经来临。Salikakaaw masafa lohayto orip caay katleng mapalasawadto ayaway raraw no ita mapalisto pinangan no ita urasaka caay to pitutlo kita to pinangan no karutamdaw amilemak to maamaad mitolongay kita to pinangan ni Yis Kristo amilemak to karahkeran no Kawas lemak 更新的生命不只是过犯被除去而已，就连我们的观念也被改变了。因此，我们的行事为人不再像一般人一样，而是效法耶稣基督去行主所喜悦的事。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, taramikan siya kako to pisapaloh iso to orip no mako. Saka caay to pituor kako to nuhkalan afana ato pinangan amilemak to maamaad. Nanay pafrian iso kako to taneng. Ta umitulungay to pinangan ni Yis Kristo ko kalulemak no mako. 主啊，感谢你更新了我的生命，使我不再追随世俗的标准。愿你赐给我智慧，使我在凡事上效法耶稣基督。Pakai ni I dalam anay nganganutabang ji Yis Kristo Mitolon. Amen. Nanay mapalamed no Kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。